Бзила Шабит, Ахпатпи, Жларбжаратпи, а операт фестиваль, опера «Вива», а концерт «Окна». Дорогие друзья, слушатели, любители музыки, мы рады приветствовать вас на открытии третьего международного фестиваля «Опера «Вива». Из заявленного названия ясно, что в программе сегодня будут представлены исключительно оперные фрагменты, точнее все композиционные элементы оперы сложнейшего музыкально-драматического сочинения. Это и оперные арии, и ансамбли, и сцены, и хоры, и оркестровые номера. А впервые опера зародилась во Флоренции на рубеже XVI и XVII веков. Первая русская опера была сочинена в середине XVIII века. Первая абхазская опера в середине XX века. Это сочинение Дмитрия Шведова на либретто Михаила Лакерба «Аламос». Тогда, в советский период истории государства, у многих национальных республик появилась уникальная возможность создания национальной оперы. В тех республиках, где были открыты оперные театры, эта идея получила успешное претворение и продолжение. Ну а как же мы? Ведь в Абхазии не было и до сих пор нет оперного театра. Любим ли мы оперу? Да, мы любим оперу и сопереживаем оперным героям в сложных драматургических коллизиях, в которые их помещают их создатели. Да, любим, поэтому в музыкальной культуре появилось так много ярких оперных исполнителей. Давайте вспомним некоторые имена. Поколение первопроходцев: Людмила Логуа, Борис Амичба, Ардашил Авицба, Жозефина Бумбуридзе, Зинаида Байбекова, Томас Кокоскир, Тото Аджапуа. За ними были несравненная Хибла Герзмава и Алиса Гицба, Гурам Квициния и Фатима Чергинзия. И, конечно же, представители нового поколения, участники сегодняшнего концерта. Но следует вспомнить не только солистов, но и дирижеров, без которых наше знакомство с операми никак не могло состояться. Это Анатолий Хагба, Вячеслав Айба и выдающийся дирижер и музыкальный деятель Лев Джергения, которому сегодня, 9 октября, исполнилось бы 95 лет. Сегодня в концерте принимает участие Государственный камерный оркестр Республики Абхазия под управлением Давида Терзяна, Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова под управлением Анатолия Судакова, Государственная хоровая капелла Абхазии под управлением Надара Чанба. В программе представлены практически все оперные жанры и направления. Откроет концерт сочинение Руджеро Леонкавалла «Интермеццо» из оперы «Паяцци». За дирижерским пультом народный артист Республики Абхазия Давид Терзян. Прошу, маэстро.
Верди, ария Фелиппе из оперы «Дон Карлос» исполняет лауреат международных конкурсов, солист Абхазской государственной филармонии Алхас Ферзба, бас. Contemplar trista in volto il mio crin bianco, il dì che qui di Francia venne. Son quel doppier presso a finir, l'aurora in bianco il mio veron, già spuntò il dì, passar vegge miei glorni lenti, il sono Dio sparì da miei occhi sol nel manto mio regal, quando la mia giornata è giunta sera, dormirò sol sotto la volta nera.
dell'escurial. Se il serto regal a me desse il poter di leggere nel cor ed io posso veder. Ah, se il serto regal a me desse il poter di leggere nel cor che Dio sol può veder. Se dorme il prence veglia il traditore, il serto perda il re, il consorte l'onore. Dormiro sol nel manto mio regal, quando la mia giornata è giunta sera. Dormiro sol sotto la volta nera, dormiro sotto la volta nera, nella bella dell'escurial. Ah, se il serto regal a me desse il poter di leggere nel cor e la giammai m'amò, ma quel cor chiuso è a me amor per me non ha, amor per me non ha. Верди, ария Альфреда из оперы «Травиата». Исполняет солист Большого театра Александр Чернов, тенор. Lunge da lei per me non va diletto, volaron già 3 lune da che la mia Violetta oggi per me lasciò dovizie, amori e le pompose feste. O vogliono giovezza media schiavo ciascun di sua bellezza. Ed or contenta in questi ameni luoghi tutto scorda per me. Qui presso lei a rinascermi
passato. De miei bollenti spiriti il giovanile ardore e la temprò col placido sorriso dell'amor dal dì che disse vivere io voglio a te fedel dell'universo in memore io vivo quasi in ciel dal dì che disse vivere io voglio a te fedel ah sì dell'universo in memore io vivo quasi in ciel io vivo in ciel dell'universo in memore io vivo quasi in cielo sì io vivo quasi in cielo io vivo quasi in ciel. Верди, ария Эльвиры из оперы «Эрнани». Исполняет солистка Абхазской государственной филармонии, заслуженная артистка Республики Абхазия Кристина Эшба, сопрано.
Беллини, ария «Рикардо» из оперы «Пуритане». Исполняет лауреат международных конкурсов Шанжун Цзян, Китай, баритон. Dove fughi mai, dove mai cielo gli orrendi affani miei. Come quei canti mi risuonano all'alma, amari pianti. Elvira, o mio sospir soave, per sempre io ti perdei, senza speme d'amor, senza speme d'amor in questa vita, orché rimanne a me, orché rimanne a me.
per sempre io ti perdei. Fior d'amore, mia speranza, alla vita che m'avanza, sarà piena di dolor. Quando errai per anni ed anni in poter dell'avventura, in poter dell'avventura. Io sfidai sciagure affanni nella speme del tuo amor. Io sfidai sciagure affanni nella speme del tuo amor. Io sfidai sciagure affanni nella speme del tuo Bel sogno beato di pace contento, o cangia il mio fato, o cangia il mio cor, o come tormento nel dì del dolore, la dolce memoria d'un tenero amor, la dolce memoria d'un tenero amor, d'un tenero amor, d'un tenero amor, la dolce memoria d'un tenero Моцарт, терцет из оперы «Так поступают все женщины». Исполняют солисты Абхазской филармонии Нана Черкезия, Кристина Эшба, Алхаз Ферзба.
Вивальди, Глория из одноименной кантаты. Беллини, «Каста Дива» из оперы «Норма». Исполняет солистка Абхазской филармонии Нана Черкезия, сопрано.
Россини, свадебный хор из оперы «Вильгельм Тель».
Маскани, молитва Сантуцци из оперы «Сельская честь». Исполняет Нана Черкезия. За дирижерским пультом народный артист Республики Абхазия Надар Чанба.
Верди, ария графа де Луна из оперы «Трубадур». Солист Шанжун Цзян. Дирижер Давид Терзян. Deserto, né per l'aure ancora suona l'usato carme, in tempo io giungo. Ardida, e qual furrendi amore, ed iri tanto orgoglio, chiesero a me. Spendo il rivar, che tu d'ogni ostacol sembrava a miei desiri. Novello e più possente, ella ne appressa l'altare. Ah no, no, fiat altri Leonora, Leonora è mia. Il valen del suo sorriso, tu una stella, vince il raggio, il fulgor del suo bel viso, nuovo in fonde a me il coraggio. Del mio cor, l'amor è un dardo, lei faveli in mio favor. Svedo il sole con suo sguardo, la tempesta del mio cor. L'amor è un dardo, lei faveli in mio favor. Svedo il sole d'un suo sguardo, la tempesta. Sperda il sole d'un suo sguardo, la tempesta, la tempesta del mio cor.
Per me ora fatale I due momenti affreda, affreda la gioia che m'aspetta, gioia mortale, gioia mortale, no, 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 no. In buon non Dio rivale, s'oppone all'amor mio, non può nemmeno un Dio donare più di me, donare più di me. Per me ora fatale I due momenti affreda, affreda la gioia che m'aspetta, gioia mortale, gioia mortale, no, 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 no. In buon non Dio arrivare, s'oppone all'amor mio, non può nemmeno un Dio donar rapir di me, non può rapir di me, non può nemmeno un Dio rapir di me, no, no, non può rapir di me. No, 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 non può nemmeno Dio donar rapir di me. Non può nemmeno Dio rapir di me, no, no, non può rapir di me. No, 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 non può nemmeno Dio donar rapir di me. No, ardir Celiamoci, 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 ardir Celiamoci, freniamoci, celiamoci, celiamoci, fra l'ombre nel mister, celiamoci, l'ombre nel mister, ardir, andiam, ardir, ardir. Верди, хор цыганок и матадоров из оперы «Травиата». Дирижер, заслуженный артист Республики Абхазия, заслуженный артист Российской Федерации Анатолий Судаков.
conditori,este giunti a godere del piazza, e a Parigi si fa ben più grossa. È una storia, se udire vorrebbe, agli amanti lo siamo saprende. Sì, brave, 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 ho piacere che vorrei. Ascoltate! Un bel gagliardo, biscaglino matador, forte il braccio pieno il bardo delle giostre gli è signor. D'andalusa giovinetà alle mente innamorò, ma la bella ritrasetta così al giovane parlò. Un soggiorno vuole l'energia da terra e se dice ancora ritorno ma ancora ti può donar. Si gli disse il matadore alle giostre mosse il piede, 5 d'ori vincitore sulla rena e le stende. 5 d'ori vincitore sulla rena e le stende. Poi tra applausi ritornato alla bella del suo cor, colse il premio designato tra le braccia dell'amor. Ma qui son più miti cori, a noi basta folleggiar. Sì, le cantiamo della forte voglio amor. Palestra che studiamo, ma le calci gioca. La palestra che studiamo, ma le calci gioca. Se non è giocati siamo, la forte voglio amor. La palestra che studiamo, ma le calci gioca. Пучини, ария Чио-Чио-сан из оперы «Мадам Баттерфляй». Исполняет Кристина Эшба. Дирижер Давид Терзян. Quale fine
sarà e come sarà giunto, che dirà, chiamerà butterfly dalla lontana. Io senza dar risposta me ne starò nascosta punto per cella e un tuo Биксио, неаполитанская песня «Что ж ты опустила глаза?» исполняет Александр Чернов. Come sei bella, più bella stasera, Mariù. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche sia verso il destino, domani sarà. Oggi ti sono vicino perché sospirar non pensar. Parlami d'amore, Mariù. Tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano. Dimmi che illusione non è. Dimmi
завершение сегодняшнего концерта прозвучит молитва Моисея из оперы «Моисей в Египте» Джоаккино Россини. Солистка Нана Черкезия. Высот твоих небесных, с престола вечной славы взгляни, о Боже правый, на бедный Твой народ.
Государственный камерный оркестр Республики Абхазия. Государственная капелла имени Вадима Судакова. Государственная хоровая капелла Абхазии. Солисты Нано-Черкезия. Шанжун Цзян. Алхаз Ферзба. Дирижер Давид Терзян. На сцену приглашаются все участники сегодняшнего концерта. Шанжун Цзян, Алхаз Ферзба, Александр Чернов, Кристина Эшба, Нано-Черкезия и наши дирижеры Надар Чанба, Анатолий Судаков. Nella tua fredda stanza guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Александр Чернов, Нано-Черкезия, Кристина Эшба, Алхаз Ферзба, Шанжун Цзян, маэстро Давид Терзян, Государственный камерный оркестр Республики Абхазия, Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова, Государственная хоровая капелла Абхазии.